Kapitan Inteng! Ay gumatangak man iti may sabuti nga arak no adda kagawad. Ay katadda kapitan, mabiit laag. Adtoy. Ay na. Ay mutoy ta uminom kami man iti arak. Kadwak itakat ni pare Badong ken ni Kwaraw. Pulutan nyo nga'y, kapitan. Mabalin ko mati agluto no kayat siyaw. Siyempre, plus ati charge ti luto na. Ay no kasta. Ay agpaluto akman nga ron iti pinapaitan. Ta iso ti pulutanan may. Awan urayin nyo tagluto ak. Mala. Very much thank you kagawa. Tapnoy bagak kada kayaw. Nasingad kami nga agpagayam kani Apo Congressman. Ay, mayat ang arod no kastangkail. At da pag-asa da ito'y barangay tayo amakadawat iti pagsayatan no kasanaw. Totoo yan. Mamati ka! Da. Ay, so kadan tayo manday ta saritaan iti puzzle. Puzzle? No, burburcha. Ang bagla pagluluwaan. Ay, dahi tate kayat kan ka pare Badong. Di mo amuti makibagay iti istorya ti pada mataw. Ang pagbigyan ka. Anya ti puzzle mo. Kastay, alam da ito'y papel. Lukot-lukot ang analaing, pare. Kalpasan na. Anyat mapasama. Kabailak to nga isublay. Iti sigod nga itsura na. Aus! Mamati ka. Di na kuman lang sutan, pare. Pating agpaisukan kamay. Tataba daw. Ay, agbaysa. Mamati kayo kanya ka. Parinteng. Kwaraw. Kabailak to nga isubli iti sigod nga itsura na. Kunak lang aruday. Langarod. Mutoy deta papel. Sige man nga radang kail. Lukot-lukot man na yung bag. Kalpasan na. Itad mo kanyak. Taulitak pa yung lukutain. Pangkitaan man, makabalan pa ni tata ba doon nga isubliti sigod nga itsura na? No di na bilang maisubli iti sigod kat. Ay sus, pagmultain ta iti one battle nga arakan pulutan. Yes. Wayne! Anya, kikidi na ya. Nasaya at nakita ka dito ay maribanang. Awan ka din ni Badong di tabalayaw. Day, awan ba't maray? Ay, amang ano na pan ija balay ni Kwarog. Naggapuak nga rod ijay kat awan da. No kasta nga rod. Sigurado ang nagsasarak damanan atalo kada inteng ijay tersena. Anya? Ay, amumutan ti aramid dag ija atalo. Day talamapan agin inom iti arak ti aramiden da. No kasta nga agsasarak da. Ay, wunan niya. Salbag da di alaklakayan. Kunana amapanla ang gumatang itinateng apang rabyan may ngamjakmat maurayan. Ay, tinasayaat. Agkuyog ta amapan ijay teresena. Takitaan taman no adda da ijay. Ita pare. Kas makita. Linukot-lukot may kadikwarog ti papel nga intid mo. Uray lalimok na. Kita man no may sublim to pa iti sigod nga itsura na. Sige man. Ay, agyaman paray. Sige, tama panak pa iti CR. Kasapulak na ito'y apapel. Ay, loko ka pare. Yay. Ay, di kagdanag. Gumatangag to iti arak. Pulutan. Loko na dyan tao. Na may saan na tamutan. Ayan ni Inteng, marikwanang. Adda nakaibaga nga adda na kano dito'y nga agbarbartag. Pudno day ta, maribanang. Kukumaray. Adda da dita. Nay. Wen nga agpaisaw.
Nay, Angkal. Ito ni Antibanang. Ay, amang ano yung tugot na tayo, balunat na. Ay, aglimangaksan ko arog. Ay, sus, delikado ni Antay. Salbag ka alaklakayan. Ilang mga nakgayam Kuha. Ala, tumakder ka di tatagawid tang. Intag! Hindi, matin ko arog. Kung nakadi mo ibagbaga nga adak dito'y. Imbagam sa kandi Antim. Talaga kitian nakita na ka. Ay. Di kan agpabasol, intay. Jesus. Kaya't mo tabalunatan ka, Di mo kayat ti agawin, Kuha. Sige. Agawin akong banang dungo. Ay, bigat magaya man. Ay na. Wait. Malagip ka. Agyaman na. Tay may naksinukon ni tuyang ko ita. Nakaligtas ka. Sanda ka pinagmulta da pari intingkan kwaraw. Hindi malam kalman. Nakaring kamot gaya man ba daw? Ayan, jay nateng ako nam agatangam. Irwar mo na, taiso ti ilutok apamigatan ta. Ay, nalipatak matintigim matang tuyang. Day tangamin ka. Awan lakit day tagbarbar ti paglaingam. Nang runa no agrara na kayo kada kapitan. Ay, urayin na nga raw tuyang. Tamasapa ka mapan gumatang iti si dain taanatang. Alaga raw, kartingam. Kitnay, awan ti mailutok amasida. Gumatangak man iti tarong, pariya. Karabasa ken aramang maray. Naimbag lang nga aramidin ni tuyang ko a pinakbay. Naimas kay tipagbay. Ayun kabadong. Pudno day ta. Ken pautangan nak metay iti may sa abuti ti arak. Ta bungarag man. Ay na, bigbigat nga uminom kayo manen iti arak. Di ka kadiagda nagmaray. Bayadak tumot lang nga dagaws. No da kwarta ka. Promise. Mala, won. Ikan ka. Basta ikarin, bayadam tumot lang nga dagaws. Win ka day. Promise kung naklangaruday. Nay, si kamot gaya maribanang. Wen, mare. Imayak, taumay kuman kita ang dagiti buryas nga ilaklakom. Kastaya maray. Wen, manungay ti may sa aburyas, marituyang. No si ka maray, uray itid ko iti 5,000 ti maysa. Sige. Alaak man nga rod ti maysa. Umay to ni Inteng amangala. Sige maray, urayat nga raw ni Kapitan. 5,000 pisos amin day ta Inteng. Mapan mo dagasan ni Kwarog tailugan nyo iti tricycle na tiburyas aginatang ko kan ni Marituyang. Ayan nga ti pagmerienda mi kan ni Kwarog. Na, para mga lalaang iti buryas, masapul pa lang ada meriendayaw. Adto iti sangagasot a pisos. Ay, nayo na mun Ay, agyaman nak sige dungaw. Ta mapanakon iti ayan ni Kwarog. Di kay agbaybayag Taado pa'y tinaskan ang maaramid ditoy. Wen kadi. Masapul nga agtaraken tamot iti baboy. Taisupay a pangalaan ta iti paggatang iti agas mo. Nasayata na ranaan kayo dito itiresina ni Kagawad Kuanang. Tataba daw, ang galinteng. Ay, itatanaraan da kami dito itiresina. Saan kan ang makaligtas kada kami ita? Anya ti kayat mo asawon paray? Jak pa'y nalipatan ti inaramid mo kada kami kan ni Kwarog idan na minsan. Weng. Tapno amam. Iso nga ituloy mo itati gumatang iti arak ken pulutan. Weng. Anya. Masapul amultaan da ka Dali nang sutan na kami kan ni Kwarog. Weng. Di ko na makalisi ka, paray. Weng. Ay, awan kwartak paray. Ay. Anay. Tilapaya ko paray. Di mo lapi ko sida. Anya ti kaya to. Bairot mo lupalukay. Ay, no gumatang ka iti arak ken pulutan, lukaya. Ngayon saan? Pairotak ti manglapi gustan ka. Anay. Wawawanan paray. Yes. Tilapaya ko, ibatam nga ro din
Kurang pati arakan pulutan pare badaw. Bitin ti may sa abuti ti arak ngayon utang mo. Iso nga, agnayon ka pa. Nupod no madla kumpare ka. Agilibre ka pa iti may sa abuti ti arak. Gusto nang galintay. Di ka agbartag tadapay papananta. Agungat na yan tibanang. Ay. Hmm. Una yun. Ay, agsiran sa matin ni kagawad ko nang. Di nga pa gusto. Isarding tayong tiyuminaw. Nagrigat ada asawa na. Imbag kanyak tawang payasawa. Angim, agiray. Kurahuti siya. Mga tayo, bebaray. Pagustuhan ka. Ay, nakaturog ay ni parinting keng kwaraw. Kapoy ti bartig na. Amo ka unti aramidag kadakwada. Kundaway kunday tawi. Kautek ti bulsa ti pantalon ni parinting. Aday ta. At na kwarta na nga paisaw. Alag, sakto pumanaw di taoy. Angel, hindi ka di pa inausawan. Agreeing kayo na. Taintan na lang ti Buriyas, ije balay na natuyang. Agungat niyan ti Banang, no saan tama pan. Wala niya. Sige, intan ko rog. Nariga tayo no, balo na tenak ni Antem. Mano tintad ka da kayo ng tibana nga pagbayad iti Buriyas ni Nana Tuyang. 5,000 amen. Ada itu... Ha? Apa ngay? Awan beten iti bulsa ti pantalon ko ti kwarta. Ay. Hindi nakita ni Tikas na. Awan ni nalala. Sus, ano kasta? Isa pulintan ni pari ba daw? Ay, awan ti amok iti mapukpukaw kwartang paray. Pang-aasim paray. Ipudnom no si katinangala. Delikado akin ni Banang no maamuan na nga awan ti kwarta nga inted na. Sapay pagbayad ko iti Burya sumit lang ka ni Marituyan. Ay, awan ti amok di tako naklangarodan paray. Ay, sus. Di kaya makawawat. Na. Amangan mo't no sa bahali tinakatinagan nyo iti kwarta hanggang. Nga ta. Kinapudno na. Nakitak ni Kabadong a kinaut na ti bulsa ti pantalon ni Kapitan. Idi nakaturog di talamisaan. Gapo iti bartek na iti kalman, Maray. Kastagayam Ay, agyaman ak marikwanang. Ala, Inteng. Mapan mo ayaban ni Pari Badong. Taag sasango kayo. Amin ditoy. Masapul nga isubli na ti 5,000 kan ka. Takwartak dayjay. Saan mo akwarta, Inteng? Ala, isublimon ti kwarta a kinaot mo iti bulsa ni Kapitan. Amidek, siyak tinangalay ti kwarta ni Parinteng. Ay, makitam. Ay, intun kun papispisan kan. Ay, sana paray. Kasyanak Ay, di mon papispisan ni Pari Badong. Taad damot la ang basol mo, Inteng. Sigay, tapno malpasan ti amin. Ited kun ti Buriyas ko kada kayaw, Maribanang, Kapitan. Agyaman kami no kasta, Marituyang. Anya ngay aramida ang badaong. Agkid daw kan iti pamakawan kin ni Kapitan. Wan tuyang. Paray, pakawanan nak Ikarayk, dintun maulit pa, itinaramid ko king ka. Fix man paray. Sige. Pakawanan ka, pari ba daw? Ay, agyaman nak paray. Mala, umay kan, agawid tan. Mangibabain ka. Napay manin akasla kumilaw day tamatam amang kita dungo. What is my basol to you? Sinalbag ka alaklakayan. Amaw nga da napatag alakad yo kan ni Kwarog. Ngam napan kayo kit din naginom iti arak. Ini ba nang naira na laan nagsasabat kami at talo kada Kwarog kan pari ba daw? So nangala kami mat iti arak
pag-iistoryaan mi kuma. Apay, masapol nga daarak, tapno makapaginistorya kayo kadakwarog kan pari badong? Anay! Hanya kabitin, anay ko. Nakitutak pa'y. Ay, di kag sangit! Agsubsubra ka na! Sige. Sumarde nga kon nga agsangit. Inton maminsan, no ammom nga adda na patag apapanam, likli kam ti arak, nawatam, Win. Nasayat, Anay. iti ka nitong aramidampay. Anay. Agsagana ka! Kanay ka. Anay ko. Jakton agbarbartek no ada na patag-alakad ka. Anay. Kan, daawit ko akwarta. Agsingsing puitak ton. Rumbang laang, Anay ko. tasikat ti kapitan. Naimbag ata da ni Marikwan ang anak kakita ka ni Pari Badong. Ay, kwa. Tano awan, ay sayang ti 5,000 pesos nga urnong ko. Salbag ka! Ay, pakasima. Hindi mo ilayat din. Anay ko. Masakitan ang uray layat. Ay na, tatabadong kwarog ken Kapitan Enteng. Saan nga mi nakasapulan pa nga uminom kayo iti arak kabayatan ti panagsasarita yo. Tapno na saya at ti panaglalangin nyo. Sigamet, Kapitan, pudno tinakuna ni Nana Banang. Adi kay agbartek no adda na patag alakad yo. Iti kasta, mailisi kayo iti pagdaksan nyo. Ala sigay! Diton! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Lyasya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebotazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengat.